song that I want to sing. hari indirimbo nifuza ko turirimba, A song that says, "You are not forgotten." indirimbo ivuga ngo ntago wibagiranywe. The reason why I'm singing this song, Impamvu ushaka kuririmba indirimbo, when you realize that you are not out of the mind of God, iyo umaze kubona yuko utari hanze y'ibitekerezo by'Imana, that you are in the very palm of His hands, ukabona yuko uri mu kiganza cyayo, then something happens. hari ikintu rero kiba. God's visitation kugendererwa n'Imana is personal. bibera kuri buri muntu ku giti cye. God can visit your family. Imana ishobora kugenderera umuryango wawe. God can visit every area of your life. Imana ishobora kugendera igice cyose kigize ubuzima bwawe. And so when we sing, "I am not forgotten," rero iyo turirimbye tuvuga ngo ntago nibagiranwe, it means a lot, bivuze byinshi, because God visits us kubera ko Imana iratugenderera in different ways. kandi mu buryo butandukanye. To Paul, kuri Pawulo, God visited him mightily and caused him to fall down and surrendered all to him. Imana yamugendeye mu buryo bukomeye cyane ndetse anayegurira byose ku Mana. The apostles in the upper room, ndetse n'intumwa mu gihe bari mu cyumba cyo hejuru, God visited them under the power of the Spirit. Imana yarabagendereye mu mbaraga z'Umwuka Wera. Dawudi, when he sinned against God, igihe yacumuraga Imana, God visited him through someone, Imana yaramugendereye ikoresheje the prophet Nathan. ikoresheje umuhanuzi Natani. Go and tell him. Imana ngo genda umubwire ngo. So we see God visiting people different ways. Rero tubona Imana igenderera abantu mu buryo butandukanye. Amen. So we need to understand which areas God is visiting you. Rero ugomba gusobanukirwa ni mu kihe gice Imana ikugenderera. To me, I've realized different areas that God has been encountering my life. Ku bwanjye nabonye ahantu hatandukanye Imana igiye ingenderera mu bice bitandukanye by'ubuzima. Some make historical accounts and references. Ndetse bamwe berekana n'ibintu byagiye biba mu mateka. And they don't give present references. Ariko noneho ntibatange noneho ibintu biri mu gihe cy'ubu. People need to know the present references. Rero abantu bagomba gusobanukirwa ibintu byose bitandukanye. That I may know that God is not a God of history but a God of present. Kugira ngo menye ko atari Imana y'amateka ahubwo ari Imana y'iki gihe. I repeat again. Reka nongere mbisubiremo. People need not only to understand and make a reference to the historical God, but they need a present day reference of God's visitation. Abantu bagomba kubona ibimenyetso byo kugenderwa n'Imana byo mu mateka ahubwo bagomba no kubigira iby'ubu ngubu. So people need to know, has God visited you? Rero abantu bagomba gusobanukirwa ese Imana yarakugendereye. Yes, God has visited me. How has God visited you? Niba ese Imana yarakugendereye yabikugendekere. And when God visits you, kandi iyo Imana ikugendereye, then God says, Imana iravuga ngo Norman, you are not forgotten. Ntago bigeze nkwibagirwa. Oh my God. For you don't know. Wowe ntago bizi. But when God ariko iyo Imana says Norman, ikavuga ngo Norman, you are not forgotten. Ntago nigeze nkwibagirwa. And then God visits you. No, Imana nayo ikakugenderera. When you surrender all to Him, iyo weguriye byose Imana, and God encounters you, Imana irakugenderera. then God says, noneho Imana ikavuga ngo you are not forgotten. ntago nakwibagiwe. And then God visits your family. noneho Imana ikagenderera umuryango wawe. And God says, noneho Imana ikavuga ngo your family is not forgotten. umuryango wawe ntago I say, nawibagiwe. God, did you know even my family? God says, yes, I know your family. You are not forgotten. wanjye urawuzi. Imana ikavuga ati n'umuryango wawe. The other day I had a dream. hari inzozi nagize. And I had a dream. I don't dream a lot. usanzwe ntago nkunda kurota cyane. But when I dream, ariko iyo ndose, God is speaking. Imana ibirimo iravuga. Not very far, a few days ago, kandi hashize iminsi mike cyane. I dreamt a dove. nararose mbona inuma. A dove coming in a dream in our home.
inuma iza mu nzozi iza mu rugo rwacu and the dove was running everywhere. yari irimo iraguruka ahantu Then I hose carried the dove noneho ndayitwara and it moved on my hands. noneho ikajya igenda ku ntoki And I zanjye. would see everyone trying to see the dove. noneho nkabona buri wese ashaka kwitegereza iyo Then I numa. said, I need to keep this dove in this cage. ndavuga nti noneho ndashaka gukomeza gutunga iyi numa muri aka kazu. Then I woke up. noneho ndakanguka Then in the morning, noneho mu gitondo I told my family, I said, is there anybody who understands the interpretation of a dove? noneho mbaza umuryango wanjye nahise mwamuzi igisobanuro cy'inuma. Of course I knew nari mbizi what the dove means. icyo inuma bisobanura. Then an interpretation came. noneho hazaho ibisobanuro. Was God saying something? ese hari icyo imana yarimo iravuga? Was God visiting our family? ese imana irimo iragendera umuryango Yes. wacu? nibyo. When I say I'm not forgotten, iyo mvuze ngo ntago imana yanyibagiwe, then I begin to make references. noneho nkatangira kureba ibyo nibukiraho. How many of you want the peace of God to reign in your families? ese ninde wifuza ko amahoro y'imana aza mu muryango You we? need the dove of the Holy Ghost ukeneye iyo numa y'umwuka wera to fly into your home kugira ngo iguruke mu muryango wawe, and calm every storms of life. noneho izane umwuka w'ubugingo. That is God's visitation. uku niko kugenderwa kw'imana. Even the message that I have today, the message ndetse n'ubutumwa mfite uyu munsi was as a result in our family. bwaturutse mu muryango wacu. We developed a time of prayer and Bible study. twashyizeho ibihe byo gusenga no kwiga ijambo ry'imana. Every day, buri munsi we finished Esther. twarangije igitabo cya Esiteri. We are almost finishing the book of Romans. ubu noneho turi hafi kurangiza n'igitabo cy'abaroma. Has God visited us? ese imana yaratugendereye? Yes. yego. You can allow the presence of God in your home. ushobora kwemerera ukubaho kw'imana mu muryango wawe. So let's sing, I am not forgotten. reka rero turirimbe iyo ndirimbo. I don't know rwose if you buri can sing it when you are sitting, sinzi niba wayiririmba wicaye. but even a message that we want to what God has pressed on my heart ariko n'ubutumwa imana yashyize ku mutima wanjye is a reference to God's visitation to his people. yaturuka mu kugenderwa kw'imana ku bwoko bwayo. I am not forgotten. You might be there and you say, I am forgotten. You are not forgotten, friend. ushobora kubura aho ngaho uvuga ati imana yaranyibagiwe, ariko ntabwo imana yagize kwibagirwa. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. He knows my name. Oh, everybody sing it. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. He knows my name. Yeah, I am not. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. Yeah, yeah. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. He knows my He name. 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 knows your name. He knows my He name. knows your name. He knows my He name. knows my 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 name. He knows my name. He He knows my name. He knows He my knows my name. He name. knows my name. He knows my 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 He name. knows my name. He knows
not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. He knows my name. Father, Lord, in the name of Jesus, we thank you, Lord, because you know our names. Mana turagushima kuko uzi amazina yacu. Your word says we are written in the palm of your hands. Mana kandi ijambo ryawe twega ko twanditse mu biganza But byawe. he that keeps Israel never sleeps nor slumbers. Kandi urinda Israeli ntago ajya ahunyiza Oh God, we asinzira. thank you Mana turagushima to understand that you gusobanukirwa never sleep yuko utajya and you usinzira never slumber. kandi utajya uhunyiza. I am not forgotten. Ntago nibagiranywe. When God was telling the children of Igihe Israel Imana yabwiraga ubwoko bwa Israeli, that all children of Israel, abana bose ba Israeli, why are you so much saying our God has forgotten us? kuki muravuga ngo Imana yaratwibagiwe? God does not forget his own people. Imana ntago ijya yibagirwa ubwoko bwayo. Even when Ndetse niyo you say, God, uvuga ngo Mana, I am finished, ngo ndarangiye, God is not finished with us. Imana ibitararangizanya natwe. That's the good thing. Icyo ni ikintu cyiza. You might get finished over your problems, Ushobora kubona byakurangiranye kubera ibibazo but urimo, never with God. ariko ibyo ntago bijya biba imbere y'Imana. Let me tell you, Reka nkubwire, even ndetse in situation that your husband and wife does not know, ndetse naho umugabo wawe cyangwa umugore wawe atazi, God can Imana visit you. ishobora kukugenderera. Even Ndetse in the chambers of your heart and the warfares that you are struggling in your life, God can visit you alone. ndetse no mu ntambara zo mu mutima wawe Imana ishobora kugendera ku giti cyawe. One day I was praying Umunsi umwe narimo when ndasenga, Brother Ed was saying, God can visit in his word, God can visit in worship, igihe mwene data Edi yavuga ngo Imana ishobora kutugendera mu ijambo ryayo cyangwa se mu kwiramya. God can visit you under the power of the Spirit. Imana ishobora kugendera mu mbaraga z'umwuka wera. When the Bible says, Iyo Bibiliya ivuze ngo the yoke shall be destroyed because of the anointing, ngo ingoyi izakurwaho kubera gusigwa. it's easily said than experienced. Kubivuga biroroha ariko kubicamo biragora. I repeat again. Reka nongere mbisubiremo. When the Spirit of God says and the Word of God, the anointing breaks the yoke, it is easily said than experienced. Reka nongere mbisubiremo. Iyo uko gukurwaho ingoyi biroroha kubivuga mu magambo ariko kubicamo You see, biragora. when we talk about the anointing that breaks the yoke, Iyo tuvuga gusigwa kandi gukuraho ingoyi, when someone was under the yoke, if someone was under the iyo yoke, umuntu yari kuba ari mu ngoyi, and then the anointing breaks the yoke, noneho ugusigwa kw'Imana kugakuraho iyo ngoyi, he has a testimony. aba afite ubuhamya. Than only words that say the anointing breaks the yoke. When you know inside Iyo ubizi imbere muri wowe atari amagambo gusa, that something has been broken by the anointing of God. hari ikintu kiba cyarasenywe nuko gusigwa guturutse ku Mana. When the Bible says in the book of Leviticus Iyo Bibiliya itubwiye mu gitabo cy'Abalewi that the burdens that were on our shoulders, he lifted them. Now we are walking with the shoulders on high. It is easily said than experienced. Imana ivuga ko idukuyeho ibyadutsikamiraga ubu twaba tugenda twemye, biroroha kubivuga mu magambo kurenza So kubinyuramo. when we say God's visitation, friend, Iyo rero tuvuze kugendererwa kw'Imana, when God visits your life, iyo Imana ikugendere mu buzima bwawe, when God visits your family, iyo Imana igendere mu muryango wawe, it is easily said, but it's more than experience. It's greater than what we say and experience. birenze ibyo tuvuga mu magambo, ahubwo ari ikintu gikomeye tunyuzemo. So Paul opens the scriptures Rero Pawulo hano ari cyanditswe atubwira in
Romans chapter 9. mu baroma igice cya 9. As I was telling you, we are studying the book of Romans. Nkuko nabibabwiye turimo turiga igitabo cy'abaroma. And when we are studying the book of Romans, Rero iyo turimo turiga igitabo cy'abaroma, something gripped my spirit hari ikintu cyamfasheho mu mwuka through his word. kandi biciye mu ijambo The ry'Imana. Bible says, Bibiliya iravuga ngo at the entrance of his word, ngo biciye mu ijambo ryayo there is light. hariho urumuri. So when we're encouraged to go for Bible studies, Rero iyo turimo turiga Bibiliya, there is light that flashes in the word of God. hari urumuri ruza ruciye mu ijambo ry'Imana. This is not a religious kind of custom. Ibi ntago ari umuhango w'idini. At the entrance of the word of God, there is light. Kandi muri uwo muryango w'ijambo ry'Imana hari urumuri. At the entrance of God's word, there is guidance. Kandi mu kwinjira muri iryo jambo ry'Imana hariho kuyoborwa. At the entrance of God's word, there are disciplines. Kandi uciye mu ijambo ry'Imana naho habamo It's discipline. more than coming home and studying. Birenze kuza mu rugo gusa ukiga. The word of God is the entrance Kandi ijambo ry'Imana ni where umuryango we begin to behold the wonders of aho God. dutangira kubona ibitangaza by'Imana. He has magnified his word more than his name. Kuko Imana yakomeje ijambo ryayo cyane You kurenza can izina ryayo. blaspheme the name of God. Ntago watuka You izina can. ushobora You gutuka can blaspheme the name of God. ushobora gutuka izina ry'Imana. But let me tell you, Ariko reka nkubwire what has proceeded out of the mouth of God, ibyaturutse mu munwa w'Imana it is settled. It is settled. bibaye ibyo It will ngibyo. never return Ntago bishobora kongera gusubira inyuma. to God. Ntago bishobora gusubira ku Mana. What God has said Icyo Imana yavuze has already proceeded out of his mouth. iyo byarangije gusohoka mu munwa wayo It will never return to him ntago bishobora gusubira kuri yo. void Kandi bigasubira ntacyo bikoze until it accomplishes that which has been sent. kugeza igihe bizasohoza ibyavuzwe. You can blaspheme God. Ushobora gutuka izina ry'Imana Where is God? ukavuga ngo se Imana Where iri is God? Imana Your irihe? God never exists. ukavuga ngo Imana ntigeze But ibaho. that will not take away his word. Ariko ibyo ntibizakuraho ijambo What he ryayo. has said, it is done. Ibyo ivuze birakoreka. So when you study the word of Rero God, iyo wize ijambo there ry'Imana is light that flashes into your spirit. hari urumuri ruhita ruza mu mwuka wawe. So Paul begins to speak about God's election, how God has chosen his people. Noneho Pawulo atangiye kureba uburyo Imana yatoranyije As I ubwoko bwayo. said, we are not forgotten Nk'uko nabivuze ntago twibagiranywe because God knows our names. kubera ko Imana izi amazina yacu. The nation of Israel Ubwoko bwa igihugu cya Isirayeli. writes to the Romans, he says, you Christians, Noneho Pawulo avuga ngo mwebwe abakristo, the Jews, mwebwe b'abayahudi you need to understand this. mugomba gusobanukirwa ibi ngibi. You are not forgotten. Ntago mwigeze mwibagiranwa. You are not forgotten. Ntago wigeze wibagirana. Though God has sent me to preach the gospel to the Gentiles, Imana yanyohereje kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza abanyamahanga. you are not Ariko forgotten. ntago yigeze ibibagirwa. And then he opens the statement, very powerful statement. Noneho avuga amagambo akomeye cyane. What compelled him Ese niki to cyamusunitse preach the gospel? kugira ngo yigishe ubutumwa bwiza? What compelled them Niki cyamusunitse to tell him that they are not forgotten? kugira ngo ababwire ko batigeze Imana Listen ibibagirwe? to what the Bible says on verse 1:9. Nimwumve icyo ijambo ry'Imana tubwira ku murongo wa mbere ku gice cya He 9. says, I am telling you the truth in Christ. Ndavuga ukuri muri Kristo. I'm not lying. I am not bragging. Simbeshya. My conscience testifies Kuko umutima wanjye uhamanya nanjye mu mwuka with wera. me in the Holy Spirit Uhamanya nanjye mu mwuka that wera. I have great sorrow Yuko mfite agahinda kenshi and ceasing grief in my heart. n'umubabaro udatuza mu mutima wanjye. He says, Arimo aravuga ngo inside my heart, imbere mu mutima wanjye
There is grief afite agahinda and pain n'umubabaro for you. ku bwanyu. The people that God knows by names, He says, I have the pain. Abantu Imana izi mu mazina yabo, ariko Imana ikavuga ngo mfite umubabaro. In fact, I was studying the word of God and they were saying the word anguish affected his physical and mental capacity. Ndetse uwo mubabaro ukomeye ugira n'ingaruka ku mubiri wabo ndetse no ku mitekerereze. That word anguish. Iryo jambo umubabaro He says this pain has not only affected my physical life, but also affected my mental mind. Uwo mubabaro ugira ingaruka ku buzima ndetse no mu mitekerereze. How can ni gute bishoboka someone umuntu affect your physical life kugira ngo agire ingaruka ku buzima bwawe and your mental mind? Ndetse no n'imitekererezo yawe? Have you ever reached a place when something affects your mind and your physical body? Paul says, brethren, I have come to that point. Anguish or pain. He makes a reference in the chapter 10, verse 14, he says, these are the people that I am passionately in pain. How can they believe in him whom they have not heard? And how can they believe in someone when there is nobody that has been sent to declare to them? Friend, I want to tell you this. Paul had the pain for his people. Do you have pain for your people? Do you have? It's a question mark. Do I have pain for my people? That causes agony and pain. This month, 100 days, we are mourning for the dead. Let me say, when I was praying in the morning, the Lord spoke with my heart. He said, see the mourning of Paul. He was mourning and with grief, not for the dead, but for the living. I wish the Rwandan church. Yes, we lost our people. But let me tell you, the church must agonize for the living. Our loved ones are gone and we are feeling pain. God says, turn your pains for the dead and turn your pains to the living. You agonize. It affects your mind and physical body. And he's saying, my people, I lose nights. He says, I lose sleepless nights. I have pain. I mean,
For me, even if I can be cast and cast away like Moses. ndetse niyo navumwa nka Mose. Moses said, God, Mose yaravuze ngo Mana, I can never get out of this place. ngo ntabwo nshobora kuva aha hantu. Curse me, make me dead. avuga ati mvuma reka mpfe. I wish ndifuza would reach a point kugera ahantu of desperation. aho uba wihebye, And you say, God, noneho ukavuga ngo Mana, I want to give my money. ndashaka gutanga I amafaranga want yanjye, to give my time. ndashaka gutanga igihe I cyanjye, want to give my energy. ndashaka gutanga ingufu zanjye, Not energy that does not affect your body and your mind. atari ingufu gusa zigira ingaruka ku bitekerezo byawe n'umubiri wawe. We need to reach a point where your mental capabilities are affected aho ndetse n'ubushobozi bwawe bw'imitekerereze bugirwaho ingaruka, and affects your physical. noneho kandi bikagira ingaruka no ku mubiri wawe. Where we give and you feel your physical bank is affected. aho dutanga ndetse tukumva byagize n'ingaruka ku mubiri wacu. Not until we reach there. kereka nitutagera aho hantu, Something we miss. naho ubundi hari ikintu tuzatakaza. And then he begins to say, noneho atangira kuvuga ngo you are chosen by God. ngo mwatoranijwe n'Imana. He says, by law, God gave you the law. uvuga ngo mwahawe amategeko You are given the promises. kandi mwahawe amasezerano You are the children of the covenant. kandi muri abana b'isezerano. You are given a temple. kandi mwahawe n'urusengero, You are given all these things. mwahawe ibi byose. And kandi hejuru y'ibyo not only that, nta nubwo ari ibyo gusa, but also through you, kandi biciye muri mwebwe Christ has mwahawe come. Kristo yaraje. Now, none why did Paul say those statements? ese ni ukubera iki Pawulo yavuze ibyo bintu byose? He was trying to say this. yarimo aragerageza kuvuga ibi ngibi. You know God has given you the law. murabizi ko Imana yabahaye They amategeko, were proud of the law. kandi mufite ishema ry'ayo You mategeko, have the temple. kandi mufite Oh, n'urusengero. the temple of Jerusalem was magnificent. urusengero rwa Yerusalemu rwari rukomeye cyane. Oh, you are the children of the promises. kandi muri abana b'amasezerano. Oh, they were proud because Abraham was their father. bari bafite ishema kuko Aburahamu yari sekuru wabo. They had the reasons to brag and full of pride. bari bafite impamvu nyinshi cyane zo kumva buzuye iryo But shema. Paul says, ariko Pawulo aravuga ngo understand this, my friend. ngo musobanukirwe iki kintu inshuti zawe. Your salvation agakiza kanyu is not based on Ntago- what you do. ntago gashingiye ku byo mukora. It's not based on the beginning with God. ntago gushingiye ku byo muvugana n'Imana mushaka ko iba. Lord, I'm worshiping. kuvuga ngo Mana ndimo ndakuramya, Therefore, bless me. kubw'iyo mpamvu mu mugisha. Lord, I'm offering all the sacrifices. Lord, bless me. kuvuga ngo Mana ndi gutanga ibitambo byose, Mana mu mugisha. Paul says, no. ariko Pawulo avuga ngo ibyo ntago ari byo. Your salvation is not based on that. agakiza kawe ntago gashingiye kuri ibyo. The church has Itorero. fallen in the trap ryaguye mu mutego where we bargain God. aho tuba dushaka kugira ngo tugire ibyo duhererekanya n'Imana. Chosen, and yet we bargain with God. twaratoranijwe ariko usanga turiho dushaka kugira ibyo duhererekanya But our n'Imana. salvation is not based on that. Our basis of salvation is based on what Jesus Christ has. ariko done. agakiza kacu gashingiye ku byo Yesu Kristo yakoze, And it doesn't stop there. kandi ntago ahagarikira aho ngaho. I know nzi that you descend from Abraham. You descend from Abraham. aravuga ati nzi ko muturuka kuri Aburahamu And from Ka- Jacob. kandi mugaturuka no kuri Yakobo. He begins to say, you are from Israel
and Abraham. aravuga ati muturuka muri Isiraheli kandi mugaturuka muri Aburahamu. Why did Paul say Israel and Abraham? Kubera iki Pawulo yavuze ngo Isiraheli na Aburahamu? Formerly Israel was Jacob. Nuko Isiraheli yari Yakobo. Why did he say Jacob? Kubera iki yavuze Yakobo? How? Why did God choose Jacob? Kubera iki Imana yatoranije Yakobo? What was good in Jacob? Ese niki cyiza cyari kiri muri Yakobo? There was nothing in Jacob. Nta kintu cyari kiri muri Who Yakobo. was Jacob? Ese Yakobo yari Ines, muntu who ki? was Jacob? Yakobo yari muntu ki? A what? A muriganya. Uh-huh. Yari umuriganya. He was a muriganya. Yari umuriganya. He was a cheat. Yari umuriganya. How could God None se ni gute Imana choose yatoranya a cheat? umuriganya? Let me tell you. Reka nkubwire. It was best Byari bishingiye on kuri the promise ku isezerano of God. ry'Imana He said yavuze to Abraham, yabwiye Aburahamu through you biciye muri all wowe, nations shall be blessed. avuga ngo biciye muri wowe And amahanga then yose azahabwa God umugisha. visits Rebekah. Noneho Imana igenderera Rebeka, He says, Rebekah, iravuga ngo Rebeka, you have 2 kingdoms and 2 nations. aravuga ngo ufite ubwami bubiri n'amahanga abiri, The older will serve the young. kandi umukuru azaba umugaragu w'umuto. God's choice Rero ugutoranya kw'Imana is not best ntago gushingiye on who you are. uri we. How did God choose anyway Jacob? Ese ni gute Imana yatoranije Yakobo? It was best on what God had said. Byari bishingiye ku byo Imana yari How yaravuze. can God bless Jacob? Ese ni gute Imana He yaha umugisha blessed Yakobo? Jacob because Imana his yahaye umugisha. word is blessed on the promises. Imana yamuhaye umugisha kuko ijambo ryayo rishingiye, amasezerano ashingiye ku ijambo ryayo. And then Noneho God visits Rebekah. Imana igendera Rebeka. Rebekah, Iravuga ngo Rebeka, I was saying God's visitation. He says, at this time, God speaks to Abraham and Sarah. noneho Imana ibwira Aburahamu na Sara iti igihe nk'iki, At this appointed time, muri iki gihe nk'iki, your wife will have umugore wawe a baby. azabona umwana. Isaac is born. Noneho Isaka aravuka. Then, Noneho in the end, God says, Imana iravuga ngo somebody has 2 kingdoms inside. ngo hari umuntu ufite ubwami bubiri imbere muri we, The older will serve the young ones. kandi umukuru azakorera umuto. God determines not only his choices, not on what you do, Gutoranya kw'Imana ntago gushingiye ku byo ukora, but God defines another destiny between 2 young men, 2 young children born with the same father and mother. ariko abana babiri bavukiye kuri ise umwe na nyina umwe, Imana ibaha ibyerekezo bitandukanye. God Imana chooses them irabatoranya even when they were not yet born, ndetse n'igihe bari bataravuka, and then determines their destiny even when they were not yet born. noneho ishyiraho n'ubuzima bwabo buri imbere bataranavuka. And Hejuru y'ibyo God said, Imana iravuga ngo I have loved ngo nakunze Jacob Yakobo and hated nanga Esau. Esawu. Was God fair
or God was not fair. aho se imana yakoresheje ubutabera. His choice is not your choice. Ugutoranya kw'Imana gutandukanye n'ukwawe. That's where we Christians and people, we come to question the fairness of God. Aho rero niho dutangira no kwibaza ibibazo ku bijyanye n'ubutabera bw'Imana. Why did God love Jacob Kubera iki Imana yakunze Yakobo and noneho hated ikanga Esau? Esau? In fact, there was a bad translation. I was reading. Niho nsoma nabonye ko ahubwo batabisemuye neza. Kinyarwanda said, God hated Esau. God did not hate him. Muri bihe Kinyarwanda baravuga ngo Imana yanze Esau ariko Imana ntabwo yamwanze. English translation, they say God hated. God did not hate Esau. Imana ntabwo yigeze yanga Esau. But let me tell you. Ariko reka mbabwire. Jeremy, come here with your brother. Jeremy ngwino aranje. God says, this is an example, you are not Uru ni urugero. God says, Jacob, I love you. In fact, he said it even when they were in the womb. He says, Imana yavuze ndetse akiri no mu nda aravuga ngo Yakobo. it is quoted again in the book of Malachi. Kandi twongera no kubibona mu gitabo cya Maraki. So Paul quotes Malachi and said, Jacob have I loved and Esau have I hated. Noneho barongera bevuga ngo Yakobo naramukunze Esau ndamwanga. Jacob have I loved Avuga ngo Yakobo naramukunze and Esau have I hated. ariko noneho Esau In the ndamwanga. real meaning is this. Ariko noneho igisobanuro nyacyo ni iki ngiki. Jacob Yakobo I have loved, naragukunze, and to Esau ariko noneho kuri Esau my love is so not as much as Jacob. urukundo rwanjye ntago ari rwinshi nk'urwa Yakobo. Why? Kubera iki? Because kubera yuko there is something I want to fulfill in him. hari ikintu ushaka gusohoza muri we. You can go and see. You remember? Muribuka? I remember Isaac. Ndibuka Isaka. And who? Nande? Ishmael. Na Ismaeli. Sarah said, go shortcuts. Noneho Sarah aravuga ngo go and have shortcuts. Go and get a baby from Mushe inzira y'ubusamu. And then Abraham said, yes, let me go. Noneho aravuga ngo reka ngende. And noneho Abraham said, Abrahamu aravuga ngo Ishmael ngo Ismaeli is the one who will inherit. Niwe uzabona umurage. Read the word of God very carefully. Musome ijambo ry'Imana mwitonze. God said absolute no. Ahangaha Imana yarahakanye ivuye inyuma. Who was the father of Jacob? Ise wa Yakobo yarindi. Who was the father of Jacob? Ise wa Yakobo yarinde. Who was going to fulfill the promise? Ese ninde wagombaga gusohoza amasezerano. Now listen. No mwumve. Isaac was not the one going to fulfill the promise. Isaka ntagara wagombaga gusohoza. Isaac was the son of a promise. Isaka yari umwana w'isezerano. But Jacob ariko Yakobo was the one niwe going to fulfill wagombaga gusohoza a promise to Abraham given to Isaac. Isezerano ryahawe Abrahamu rigahabwa na Isaka. Are you getting it? Ese mwe murabyumva? How could God ni gute Imana fulfill what he said to Abraham yasohoza ibyo yabwiye Abrahamu and then confirmed it to Isaac? Noneho ikabyemeza ikoresheje Isaka. God could honor his promise. Imana yagombaga
gusohoza isezerano He would fulfill it through Jacob. kandi biciye muri Yakobo. Let me tell you, my friend, Reka mbabwire inshuti the zanjye, promises and the blessings of God amasezerano n'imigisha y'Imana are not given to us basis on our efforts. ntago tuyabona bitewe n'imbaraga zacu, It is basis on what He said. ahubwo biba bishingiye ku cyo Imana yavuze. On what He said. kandi ibyo yavuze Is that God? God is a favorite, has some favorites. umuntu akavuga ngo Imana hari abo irengera abandi ntibarengere. God has favorites. Yego nibyo, hari abo Imana itonesha kurenza abandi. Below, they begin to question. God is not fair. Noneho hasi batangira kwibaza bavuga ngo Imana ntago ikoresha When I ubutabera. say God is a God of favorites, some people say, no, God is not fair. The same children of Israel said God is not fair. How can God love Jacob and hate Esau? Ndetse n'Abisirayeli bavuga ngo se bishoboka gute ko Imana yakunda Yakobo ikanga Esau? Ntago ifite ubutabera. If God favors me Bakavuga ngo ni Imana intonesheje over you noneho kukurenza or over other people, cyangwa se kurenza abandi bantu, who are you, man, none se urinde wowe muntu to question the kugira ngo sovereignty of God? utangire kwibaza ku budahangarwa bw'Imana? Friend, Shuti yanjye, God has chosen us Imana yaradutoranije based not on our work, bidashingiye based ku on what mirimo we have yacu done, ndetse no ku byo twakoze, but based on what He said. ahubwo bishingiye ku byo yavuze. And then Rero hejuru y'ibyo Paul opens the eyes of the Jews unto us. noneho hano Pawulo afungura amaso y'Abayuda kuri twebwe. Oh, I am who I am, not what I've done, not who I am, not where I come from. Aravuga ngo ntago ndiwe kubera aho naturutse cyangwa ibyo nakoze. Oh, there is a word that was said and spoken over my life, and therefore I'm walking in the very promise. Aravuga ngo hari ijambo ryavuzwe ku buzima bwanjye, rero ndi kugendera muri ayo masezerano. I am who I am today, not what I am, not what I've done. Ati Oh, nduwo ndiwe uyu munsi atari ibyo nakoze cyangwa aho oh naturutse. God, I now understand. Aravuga ati Mana noneho There is a ndasobanukiwe. word that you said about my life. Aravuga hari ijambo wavuze ku buzima And bwanjye. therefore, I am walking in the very perfect will. Rero niyo mpamvu niho nagendera muri ubwo bushake butunganye. Friend and understanding. Inshuti yanjye dukeneye gusobanukirwa. Let your eyes focus on the history. Reka amaso yawe atumbere ku mateka. And he says, Noneho aravuga ngo another paradox. irindi yobera. God has mercy to some and He doesn't have mercy to others. Abona akavuga ngo Imana igira bamwe imbabazi abandi ntibagire imbabazi. He quotes Moses. Hano Imana ivuga Mose. Moses was saying, God has mercy to some and He doesn't have mercy to others, in reference to Pharaoh. Noneho Mose akavuga ngo Imana bamwe ibagira imbabazi abandi ntibagirire imbabazi, ivuga kuri Farao. By the way, who was Moses to receive the mercy? Ese Mose yari muntu ki kugira ngo agirirwe imbabazi? He had murdered. Yari yarishe. He was a fugitive and ran away from the people. Yari yarabaye impunzi, yaragiye kure y'abandi. He was full of pride. Kandi yari yuzuyemo ubwibone bwinshi. And yet, ariko receives mercy. noneho Imana iramubabarira. I repeat, Reka mbisubiremo. Moses, Mose, a murderer, umwicanyi, a fugitive, ran away from his own people, umuntu wari waragiye kure y'ubundi bwoko bwe akajya mu butayu, full of pride. kandi wari wuzuye ubwibone bwinshi. When Moses said mercy, igihe yavugaga ngo imbabazi, he knew what mercy was. yari azi icyo bisobanura. When David speaks about mercy, Iyo Dawudi avuga ku mbabazi, he knows what mercy is. aba azi neza icyo imbabazi bisobanura. Who are you? Ese wowe urinde? Who am I? Njyewe ndinde? Do I deserve the mercies of God? Ese naba nkwiriye
izo mbabazi z'Imana I don't deserve it. ntago zikwiriye. In the book of Romans, Mu gitabo cy'Abaroma he said, aravuga ngo oh, children of Israel. aravuga ngo bana ba Isirayeli. And many of us, that's how we are. Kandi abenshi muri twe nuko nguko I turi. try to do good, Ngerageza and gukora ibyiza I do bad things. ahubwo nkakora ibintu bibi. I do bad things. Nakora Still ibintu bibi. inside my heart, I want to do good things. Kandi mu mutima wanjye nshaka gukora ibintu byiza. And Paul says, Noneho Pawulo aravuga ngo oh, wretched man aravuga ngo mwa bantu babimwe I am. njye ndi umuntu He mubi. didn't say, oh, wretched man you are. No, he says, oh, wretched man I am. Yaravuze ngo njye ndi umunyabyaha. But his conclusion said, Ariko noneho umwanzuro we aravuga ngo oh, thanks be to Christ. ariko ndashima Kristo. Have you ever come to that point Ese wari wagera aho hantu and you begin to see your wretchedness? noneho ugatangira kubona ububi bwawe, You're bad. You are your filth. And in the end, you cry, oh God, who can save me from this wretched? wari wabona ububi bwawe no kuba Mana ninde wankiza ububi bwanjye. And you raise and you surrender to God and you say, God, I'm a wretched sinner. Noneho ugatakira Imana ukavuga ati Mana ndi umunyabyaha ukabije. And God says, yeah. None Imana ikavuga ngo nibyo. Now you realize you're wretched and hopeless and Noneho urabona misery. ko uri umunyabyaha kandi wihebye. And Paul says, Noneho Pawulo aravuga ngo thanks be to God ati ndashima Imana through Christ. biciye muri Kristo. And he said, Noneho arongera aravuga ngo God chose Pharaoh Imana yatoranije Farawo He chose Pharaoh Imana yatoranije Farawo and he hardened his heart noneho ikomeza n'umutima we to display his power. kugira ngo Imana igaragaze imbaraga zayo. How can God judge someone Ni gute Imana yacira urubanza umuntu that he has been part of the reason? kandi yaragize uruhare mu kubikora? Are you getting me? Murimo How muranyumva? can God judge Pharaoh? Ni gute Imana yacira urubanza Farawo He let my people go. akavuga ngo reka ubwoko bwanjye And he bugende, says to Moses, I have hardened his heart. noneho ikabwira Mose ngo nijye wakomeje umutima we. Have you ever asked yourself, Ese wari wigera wibaza icyo kibazo? how can Ni gute God do that? Imana yakora ibintu nk'ibyo? That has been the accusation of God for many, 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 many years. Icyo ni ikintu Imana yagiye iregwa imyaka myinshi cyane. If God Niba Imana is able, ishoboye, why did he allow these things? kubera iki yemeye ko ibi bintu biba? And down it says, God is not fair. Noneho hasi akavuga ngo Imana ntabwo igira ubutabera, God is injustice. akavuga ngo Imana irabera. Are you in a situation and you feel, no, God, this is not fair? Ese nawe waba urimo uraca mu bintu ukavuga ngo Mana aha God, nta this is butabera not buhari, fair. ukavuga ngo Mana ibi bintu nta butabera burimo, Lord, this is not fair. ukavuga ngo Mana ibi bintu nta butabera burimo. Peter said to Jesus, Jesus, this is not fair. Peter said, Ndetse na Petero yabwiye Yesu ati we have surrendered all. We have turned away from everything. Ngo Our ibintu byose mothers, twarabisize. our fathers. twasize ababyeyi bacu, God, you are not akavuga fair. ngo Mana urabera. Have you ever found yourself in a situation and you say, God, you are not fair. Please, God, you are not fair. Ese nawe wari waca mu bintu ukagera ahantu uvuga ngo Mana urabera, God, you are not fair. ukavuga ngo Mana nta butabera Maybe ugira? you're here Birashoboka ko uri and hano you're asking yourself so much kandi uribaza byinshi, and say, God, ukavuga ngo Mana no. ntabwo ari The byo. service, the time, the energy, that you imbaraga, have, Lord, umwanya. no, you are not fair. Ukavuga ngo Mana ibyo urimo urakora ntari mu butabera. And Paul writes back and says, Noneho "Oh, Pawulo arandika aravuga ngo who are you to Eh? question the judgment and the justice of God? ese urinde kugira ngo wibaze ibibazo ku manza Imana ica How ndetse can a n'ubutabera bwayo? potter, how can clay
begin to question the design and the purpose of God. ni gute noneho ibumba ariryo ryatangira kubaza imana intego y'ibyo How ikora? can God call Jacob Ni and gute not call Imana Esau? yahamagara yakobo ntihamagare When esawu? you read the scripture, says that he might fulfill the purpose and the design of God. Kandi ibyanditswe bitwereka neza ko yagira ngo isohoze amasezerano imana yaravuze n'ibyo yateganije gukora. Friend, inshuti yanjye, as I conclude, ndiho nsoza, what can we say then? none se ni iki twavuga? If God niba imana has chosen us, yaradutoranije not on the basis of what we are, bidashingiye ku bo turi bo, not the basis of where we come from, bidashingiye ku aho duturuka, but basis on what he said, ariko bishingiye ku byo ivuga, what can we say then? none se ni iki twavuga? When we see the display of people here, iyo tubonye amateka y'abantu, people who were here, iyo turebye abantu bari bahagaze hano, realize God, ese tubona imana, how God chooses people, ukuntu imana itoranya abantu, not on their basis of their merit of education of what? bidashingiye wenda ku mashuri bize cyangwa ikindi. As the church, when God says, I have chosen, ariko nk'ito imana ivuze ngo natoranije, not on their basis, but on the basis of the promise, what do you say? ese imana ivuga ngo natoranije mpereye ku byo nasezeranye, uvuga iki? When God brings the same message at the right time, in the right place, when we are displayed with the works of God, and God says, you are not forgotten, I have chosen you, I want something. What is your response? iyo imana ivuze ngo ntabwo nakwibagiwe naragutoranije, ese wowe ubyitwaramo ute? When God says, my mercy, I call people by my mercies and not on what they have done, what do you speak? What do you answer? iyo ubonye ko imbabazi z'imana zidashingiye ku byo abantu bakoze, ese igisubizo cyawe kiba ikihe? When you begin to question the fairness of God, iyo utangiye kwibaza ibibazo ku bijyanye n'ubutabera bw'imana, when it's very tempting, ni ibintu bigusha umuntu cyane. when you see people rise iyo ubona abantu bazamuka, and you say, God, you are not fair. noneho ukavuga ngo mana urabera, God, ukavuga ngo mana, tell me anything, but don't tell me that. God, you are not fair. mana umbwire ibindi ariko ntumbwire biriya. You begin to see people rise. noneho ugatangira kubona abantu bazamuka, God, no, Lord, you are not fair. umuntu akavuga ngo mana urabera, That person we are together here on this down here. ukavuga ati uriya muntu twari turi kumwe hano kuri And uru now rwego, he's at the God, you are not none fair. reba aho ageze, mana urabera, God, you are not fair. ukavuga ngo mana urabera. You go in prayer and you agonize. God, you are noneho not ukajya mu fair. masengesho God, you are ukababara not cyane, fair. ukavuga ngo mana God, you are urabera, not ukavuga fair. ngo mana urabera. Sometimes you go in prayer Rimwe with rimwe the ukajya no mu prayer masengesho of unfairness of noneho God. ugasanga amasengesho yawe urerekana uburyo imana ibera. You think God can answer that prayer? ese utegereza ko imana yasubiza isengesho He nk'iryo? is the potter. He Kuko is the niwe master, mubumbyi. the master builder, Ni- the niwe- master designer. niwe ubasha gushyiraho ishusho rya buri kintu cyose. Allow him yemerere to move in you kugira ngo igende muri wowe and mold you. kandi ikubumbe. I have not read that scripture. icyo cyanditswe ntabwo nagisomye. Do you know what it says? uzi icyo kivuga? That God chooses instruments, other instruments for destruction and others for honor. hariho ibyo imana ikoresha by'icyubahiro ndetse n'ibindi byo gukora ibiteye isoni, Destruction. byo kurimbura. God chooses Pharaoh imana igatoranya farawo as an instrument nk'igikoresho of destruction. cyo gusenya no kurimbura. Are you getting fearful? Are you getting scared? ese murumva mutangiye kugira ubwoba? God
imana pick an instrument of destruction. hari igihe ihitamo icyo gikoresho cyo gusenya. Moses is here, Moses akaba ari hano has the mercy of God. afite imbabazi z'Imana. Pharaoh is there Farawo nawe ari hariya as an instrument of destruction. kandi ari nk'igikoresho cyo How can gusenya. God allow that? Ese ni gute Imana yakwemera ibintu God nk'ibyo? uses that instrument of destruction Noneho Imana igakoresha iki gikoresho cyo gusenya. Who are you to ask? Ese wowe urinde kugira ngo ubaze? Do you know sometimes we will pray and pray Hari igihe and dusenga pray tugasenga when there is an instrument of destruction, ariko iyo hari icyo gikoresho cyo gusenya and when the fullness of time is noneho over, iyo igihe kirangiye, when they crossed the Red Sea, igihe bambukaga inyanja itukura, the end of the weapon of destruction was going to be done. noneho cya gikoresho cyasenyaga ibyacu byari bigeze kwa ngona. Moses, tell my people to Pharaoh, let my people go. noneho Imana iravuga ngo reka ubwoko bwanjye bugende. God would go run before Moses. noneho Imana ikirukanka imbere ya Mose, He would harden. noneho igakomeza umutima wa Farawo. How can God do that? Ese ni kubera iki Imana yakora ibintu And nk'ibyo? then God touches the very center and the core part of Pharaoh. noneho Imana ikongera igakora ku mutima wa Farawo, And then the firstborn son dies. noneho abana b'imfura uburiza bwose And buriza God bagapfa. says, I am not yet done with the weapon of destruction. noneho Imana ikavuga ngo sindarangizanya na cya gikoresho kirimbura. Poor fellow. Farawo yari ababaje, He didn't know ntabwo yari azi that the end yuko mu iherezo had come. iherezo ryari ryaje. Friend, inshuti yanjye, everything has an end. buri kintu cyose kigira iherezo. Everything has an buri end. kintu cyose kigira iherezo. Everything has an buri end. kintu cyose kigira iherezo. Jesus said, Yesu aravuga ngo I'm going to be given up. I'm going to be given up to the Gentiles. ngo ngiye guhabwa abanyamahanga, They'll hand me over. nanjye noneho bazampereza, I'll be crucified. kandi bazambamba, I'll be buried. noneho nzahambwa, But on the third day, ariko ku munsi wa gatatu I'll rise from the dead. nzazuka mu bapfuye. Everything has its own time. buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. That's where the angel said to Mary and the women, aho niho marayika yabwiye Mariya why are you seeking the living among the dead? ngo kubera iki muriho murashaka uwazutse mu bapfuye? Everything God said must come to pass. ikintu cyose Imana yavuze kigomba gusohozwa, There are no permanent kandi problems. ntabwo habaho ibibazo bihoraho. What can we say then? none se ni iki twavugana? Let's stand up. reka duhaguruke With that question, hamwe n'icyo kibazo, answer it. gisubize. Paul says, what can we say then? Pawulo, none se tuvuga iki? Make your own conclusions. shyiraho umwanzuro wawe. Oh, fellow, you have your own time. I don't care. ukavuga ngo Farawo, ufite umwanya wawe, ntabwo mbyitayeho. Follow me, follow them, follow them, follow them, ukavuga ngo follow mubakurikire, them. mubakurikire. And then God said, noneho Imana ikavuga ngo Moses, ikavuga ngo Mose, today uyu munsi you'll see them no more. ntabwo uzongera kubabona. Why? kubera iki? They are my chosen. kuko ari njye wabatoranije. Friend, inshuti yanjye, you have been chosen by God. nawe watoranijwe n'Imana. Let the enemy pursue you, nubwo umwanzi yagukurikirana, but time is coming ariko igihe when kirageze you will see them no more. ubwo utazongera kubabona. Father, in the name of Jesus, data, mu izina rya Yesu, we thank you this morning. turagushima muri iki gitondo. We are chosen by you. twatoranijwe nawe. We are peculiar people. turi abantu uzi, We are special. turi abantu We've badasanzwe, been called. kandi twarahamagawe, We've been designed by you. kandi Mwami niwe waturemye, Know that the basis of where we come from or what we do. atari aho duturuka n'ibyo dukora, But you've chosen us to fulfill the promise that you said. ariko waradutoranije kugira ngo dusohoze amasezerano wavuze. We thank you because you favored us more than others. turagushima kuko wadutonesheje kurenza abandi.
But also, God, we understand there are mercies that are always available to us. ariko Mana kandi tunasobanukiye yuko imbabazi zawe duhora We tuzifite. don't deserve your mercy. Ntabwo dukwiriye imbabazi zawe, We deserve condemnation and judgment. kuko ahubwo Mwami cyari kidukwiriye ni ugucirwaho But urubanza. thanks be to Christ. Ariko turashima Kristo. And we've read, oh God, that we need to question your justice and your fairness. Kandi Mwami twamenye ko dukwiye kwibaza ku bijyanye n'ubutabera bwawe. You do what you will. Ahubwo wowe ukora ibyo ushaka. Because Paul makes a conclusion and said, Kuko Pawulo afata umwanzuro akavuga ngo he that trusts, he that puts confidence in you will never be put to shame. ukwizera ntabwo azakorwa n'isoni. Father, we thank you. Data turagushima In Jesus' name, mu izina rya Yesu. amen.